uma uthi njengalokhu uMose wabe seyiphakamisa leya inyoka bazalwane lithi wonke umuntu owayibuka noma eselunyiwe wasizakala noma eselunyiwe ubuthi bokulunywa bahlulwa ukubuka phezulu wasizakala bese lithi njengoba uMose wayiphakamisa induku ehlane inyoka ehlane bese lithi kanjalo nendodana yomuntu ifanelwe ukuphakanyiswa akungukuthi masiyiphakamisa azasho futhi uyasho ukuthi masimuphakamisa uKristu yena wenza umsebenzi adonse haleluya uma simphakamisa bese yena uyadonsa kodwa ngifuna futhi nalana ukuthi masimphakamisa bese kuba khona ombukayo noma elunyiwe haleluya sibonga uNkulunkulu ngethemba lethe linguKristu Jesu nakulezi insuku ngithi shwi nje bazalwane lisekhona amen bazalwane haleluya haleluya bazalwane hey bazoze bangiphathekele kabi abanye uthi hawu ngesesishubisele ekseni hey bazalwane hey babazalwane ngithi sengilunyiwe babazalwane bese ngiphakamisa amehlo sekulunyiwe haleluya hey ngizwile iqhaka kufanele ngabe nginakala lize lithi uma navuswa kanye noKristu haleluya uma navuswa kanye noKristu ansabuke nifuna ngaphezulu haleluya haleluya uke wathi umunye umzalwane ngangingekho ngalelo langa kodwa ngalalela lapha evidweni la kule urekhodwayo la uthi lo mzalwane ngizokurephrase noma ngingasukusho word for word uthi lo mzalwane uKristu uJesu mhlayele ngesiphambanweni mhla egwazwa ebhaqwa kuthi uthi ke imvimbo yakhe yonke leyo yasindisa abantu athi kade izifo zaphela kodwa abantu thina njengabantu siyagula namhlanje sigule singagula na 10 years but the day we realize the day we remember bazalwane sivele siphile ngaleli langa esikhumbula ngalo hallelujah the day we remember hallelujah ngangihlele ngisho nasebuncaneni bami bokukholwa ngithi esathana wakwenza ukuthi ngikhohle wakwenza ukuthi ngikhohlwe ukuthi kunoNkulunkulu ngithi mangiphakamise ikhanda ngoba uma mangeke ngakhumbula ngisho noma uthi usukungidelela isikhathi esidanjani ngakhumbula nje wo unto you hey bazalwane okungukuthi bazalwane we can be sick uyazi ukuthi umuntu angagula for 1 second akhumbula phila amen bazalwane kanti futhi umuntu angagula for 10 years angakhumbuli afe amen bazalwane futhi umuntu angagula for 10 years akhumbule and 10 years aphile futhi akusiwo ukuthi amandla enkosi angalelo langa akhumbula ngalo kodwa sekukhumbuleni hey hallelujah when I remember what the Lord has done I'll never go back anymore amen I'll never go back noma ngangiluma once ngakhumbula I'll raise up my eyes I'll lift up mine eyes hallelujah hallelujah sekhona bazalwane hallelujah ngiyanithanda ngenze inkosi ngaba kwethu enkosini safelwa inkosi thina yazi ithi mase ishubile izinto okukhumbula ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu I'm a child of God amen I'm not an ordinary employee as a or an ordinary member of the family or a person walking on the street I'm a child of the Most High amen bazalwane and it lies only in my remembrance amen bazalwane the moment I remember hallelujah lithi zikaNkulunkulu uSamsoni webazalwane inwele kaSamsoni ayiqala ngokukhula nje ngaleli langa abamba ngale insimbi but the day he remembered hallelujah uzokala sathi mfana emphuputhe eduzanethi mfana awungibambise insika he remembered he did not feel the hair but he remembered hallelujah wayengasanawo amandla ukuthi ngathiwa wayibuka esibukweni wayibona seyikhulile he remembered on that day when I'm a child of the Most High hallelujah hey angazi ngithini hallelujah the day we remember woe unto the devil woe unto the situations ekade sisibambile whoa hallelujah the day we remember kuba sengathi kuphela inorm ushintshe inorm hallelujah
Kwesinye isikhathi usathana uyazini ukakubophe ngentambo encane. Uyazi ukuthi mawusulapha uzokudonsa nje. Amen wazalwane. Ngiyangithi lapha ekhaya sasineyinkomo, kwakuneyinkomo noma zazingeningi. Zazi kwakuneyinkomo ekhaya and zazingihlula ke mina inkomo. Kodwa sizingane singangena esikoleni khona yayihlupha kakhulu, yayidla imbila wabantu. Okwakungelula ukuthi ngadedelwa. Yayidla imbila yabantu, yayingakagogo omncane. Mina nalaba abancane baseduzane kwami kwakufanele ukuthi siyibambe. Yayikisa ihudule le yankomo umuko wayibamba wayifaka intambo la. Sithi sibamba intambo siyofika silimele ekhaya. Ngendlela ayinamandla ngayo. Ihudula ishona enzansi nathi. Sayofika sesikhala kuyogijima abantu abadala sikhala lapha ngaphandle sidonswa inkomo. Until umunye wagogo bama ehlakaniphela. Wayibophe impondweni. Ha, yabona khona umfana wayena 3 years ngaleso sikhathi. Yayibanjwa ngisho na uthobane na 3 years ngaleso sikhathi. Mika nje yathi yagijima nje ubusu udonsa uthe impondweni. Same time. Hallelujah. Kwesinye isikhathi usathana ukubophe impondweni. Akuyeke uhambe enkosini kanti ukubophe ngentanjana encane. Hallelujah. Uthi uyangena nje ebukhoneni benkosi avela kuhluthule ngalento ajwayele ukudonsa ngayo. Kodwa once we remember we belong. Ukuthi le nkomo ayikhumbulanga ukuthi namandla ke yasihudula ngelinye ilanga. Yayo kunelingaphenduka iphenduke ngamandla isihudule futhi. Aningiyeke yena ngithi ngime kanjena. Hallelujah. Ake sithi ke Jerusalem